Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Bernadette, manipo da Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Di makelak iti sidong da lolo ken lola. Tasigun kadakwada, natay ti inak, idi impas nga inak. Kanayon ko adamagan no anya tinagan ti inak. No anya ti tsura na, ken no sadino tinakaitabunan na, tapno mabisitak, ngem saan da akayat nga ibaga. Agingga apanawan matla ang tinangted iti gundaway, tapno maamuak ti pudno. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Bernadette, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ayan ni Bernadette, bakit? Jak nga rod ang mula kay. Itay pa'y nga urayak ti text na. Aging ga ita, awan mat na awat ko. Ay, madanagan akon iti aputa. Sa di numan nga tan tinapnapanan na. Kung nagtumot ngamin ken ka, ungtamat uray sagpaminsan. Mala siya kung ti makaamu ang makisarita kan kwa na. At dala siguro napatag ngay na si kaso na. Kasanulangan, no dati dakas ang napasamak kan kuan. Kanayon maten ang marabyan. Saan mo nga ungtanin ton sumangpat? Daytaket ti kunakon. Kanunungam ti dakas nga aramid ti aputa. Ay nalakay, saan matakas ta? Maamakak lang, tama nga no agrebelde ti apo ko ta, no kasta ti aramiden. Ket, kasanong agnakam, no kasta kanayon. Ala, saan ta napagapaan day ta? Bayam ta kasaritak to ti apo ko ta. Nasaysaya at pay. Sala. Sikan ti manguray iti apo ko ta. Tainak agluto iti pangrabyan tayo. Sige. Lola? Lolo? Ada akon. Oh, Bernadette apo. Apengeta ka lang. Alas 8 ni terapi. Saan ka ding alas 5 ti dismissal yo? Kwa, adala na patag-anapanan mi kadagiti gagayam ko, Lola. Di ka pa'y nagpakada-kada kami. Madanagan kami unayan kan ka. Sapay babae ka pa'y matngarod. Ni Lola mat, sana bale, ta nakaawid akmatan. Awan pagdanagan nyo. Papanamanan, Bernadette. Sabado mo't ita. Napaya nakapulas ka. Adda papanan mi itigayam ko, Lola. Sa dinumanan. Masapul ka di pa'y nga ibagak kada kayo. Ay katuan apo. Iti kasta. Amumino sa dino ti pang sapsapulan mikan ka. Awan ka di, ti pa nagtalagyo kanyak, Lola. Kanayon ka ngamin arumrumwar. Gagangay na, Lola. Awan mo tar-aramidak ti balay. Ay naapok, tulungam kit din ilulom ijay grocery store tayo. Diyak kayat ijay, Lola. Di mo ibaga nga damat na nobyom. Ha? Ni Lola mat. Awan pa'y nobyok. Gayam ko lang ti kaduak, Lola. Sigurado ka? Katuan mat. Awan pa'y mo tinaam-amok akas ka ni Lolo. Ay. Aday ta ka man ako nakon. Sa dino ka di manan ti papana, Bernadette. Kwa Lolo. Rumor kami itigayam ko. Dasaya at nakariing kan. Kasaritam man taapukom. Ngamin di na kayat ti dungag. Lola. Baybay andak ngamin. Agawid ak matla adagos. Promise. Ay, saan ka rumwar, Bernadette? Sige mo ton, Lolo. Ang mga nagururay tigayam ko iji meeting place mi. Nakababain kan kwa na. Makapan kalaeng, iti may sa akondisyon. Anya kondisyon, Lolo? Tulungan na ka grocery store entong bigat. Sige man laengan. Uy, friend. Panagkunak, naskin nga agawid tan. At niya turasan. Alas 8 pa'y laeng, friend. Uy, nuapay mo't ngamin ang napanunot mo pa'y laang ti umay ditoy.
Saan ka kanipaya nabannog iti na pa nag-swimming tayo? Siya pa iti ko nam. Ala, agorder ka kit din iti Ara. Siya kung ti makaamong agbayan. Sigurado ka? Uwan, ado pa'y nabati akwarta. Kan oray maibos, ikanak tumanan ni Lola. Ang Agawaan kit din. sakbay nga agorderak. Awagan pa'y ni Lola. Ipakamong mga data dito. Ang mga numadanagan dagan ka. Uwan ka di, i-text ko ida. Aginunta pa'y friend. May saabuti lang ti arak ti gatangan ta Dualatan Oh, hadya kaya ti aginom, friend. Sino nga ti mangkita ken ka numabartek ta adwa? Ala, sige kit din. Amo mo to anya ti paborito nga Ara. Agorder ka. Unay kamatan, Bernadette. Kaya't kunti agina na Lola. Apay ay akas tatar aramidam. Anya tinagkurangan mikan ka. Awan, Lola. Kaya't ko lang tiag-enjoy. Sana bale. Ikarik. Udin da ito yapa naginom ko. Sardangam ko man tikas tangar aramidam. Agbalbaliw ka, tamangan no day tati pa kaisag makam, apo. Saan kayo madanagan, Lola? Kabala kung tibagik. Malangarutan, ingka aginanan. Tagsarita ta inton bigat. Thank you, Lola. Inayadam ang mga numatin nagkaditagdan. Wan, kabalak pa'y Lola. Bernadette! Ay, makitam! Kayak laang, Lola. Saan ka nasakit? Ala, may katalalayan ka. Ang mga numatin nagkamanan. Saan ang Lola? Kabalak ko nakman. Tumakder ka kit dinitan. Ni Lola man. Lola? Anya manan, itaypay anak katugaw ka dito. Sa dino ngamin ayat nakaitabunan ti inak. Kaya't ko kumaabisitaan. Kunak matkan ka. Asanan anaskan amamuam no sa dino. Kan maysa, adayo tinakaitabunan na. Oray tiladawan na. Awan ka di. Pasensya kan apo. Ngamawan tinaidul-dulin mi aladawan tinam. Anya nga tamat nila nga ti inak. Lidi sa mankit di dya bakante asiled apo. Apay ka di Lola? Agawid ni Auntie Majudit. Auntie Judith? Saan mo pa'y anakit kita da ichay? Tanabayag iti abroad. Maladaga ka pa'y laang iti nag-abroad. Karupro pa ka di matlaang ni Mami? Aun! Karuprupa ni Auntie Judith ni Mamim. Nasayaat mo to kasta Lola. Uray ka sa no, makitak no anya ti itsura ti inak. Kat sardangam kumahan ti panagbartat mo. Ang mga numakaungot ni Auntie Judith kan ka. Wan Lola, agbali na kun ag good girl. Iti kasta, saan nakngaungtan ni Auntie Judith. Magagara na kun ang makakita kan kuana, Lola. Oh, kumusta ti biyahe manak ko? Kan asino da itakaduam? Nasayat, mat, mami. Nobyok ti kadwag. No kasta. Mami, saan ka nagsaupay? Ni daddy ngay. At dati as asikaswan na ijay grocery store. Iso ka din ni Bernadette, mami. Wan, iso da itan ni Bernadette. Hi, tita. Oh, Inarakop nak, auntie. pasensya ka na inarakop kay tinairot. Ngamin, mailiwak unayan kan ka. Anyat kaya siya asawan, auntie. Ay, ko. Di ngamin pimusay tinam. Nag-abrodak matan. Nabayag asaan ka nakit kita. Iso mailiwak unayan kan ka. Kasta ka di, auntie? Awan gayam. Ate pasarabok kan ka.
Anya ka diti karga na dayti, auntie. Lukat am. Wow! Nagmayat mo tan dayti abag. Kan madlaw ang inginaen. Wan, ta para iti taong special kanya. Lola, ada ka no meeting iti pagadalan inton bigat. Sapay adda na patagapagnak inton bigat, Apo. No kasta? Saan kayo ang makaumay, Lola? Siya kun ti makimiting, Bernadette. Agyaman nak, auntie. Awan anyaman na. Ang amangan mat no 70 aming tigradom. Nakababain nga agpakita kadagiti instructor mo. Saan mat, auntie? Amom iha. Oray ka na yun nga agbartek at makapaspasalat tamat ni Bernadette. Agparte? Apay, agin inom ka iti anak, Bernadette? Wan, ngam idilaang mat, auntie. Saanan ita? Nasayaat nga rod no kasta. O sige, agsarita kayo pa'y. Tay bilag ko dagiti bado alinabak. Auntie, Anya day jay? amangan no amuyo tinakaitabunan ti inak. Kayat ko kumabisitaan. Ngamin, saan mat akayat da lolo kan lola nga ibaga no sa dino? Ngam, no diyo kayat nga ibaga, okay lang mat kanya, auntie. Sige, Bernadette. Ada nga minaskan nga aramitak. Dito'y kapay. Sige, auntie. Apay, kasi ti reaksyon ni Auntie Judith. Idi sinaludsod ko ti may papan iti inak. Amangan mo't nadaam muna. Ngam di nalakayat nga ibaga kanya. Oy, Bernadette. Asino dyan nakimiting kan ka itay? Ni Auntie Judith dayjay. Nabayag namin iji abroad. Iso nga itala ang anak kitam. Oy, amon. Karuprupan man. Agpada ti mata kan agungyo. Katuan kabsat ti inak ni Auntie Judith. Oy, kasta ka di? Dayjay laang, tanasapa apimusay ti inak. Nagasat kalata Taadadalola kan lolom ang mga asikasukan ka. Ang dapay ni Auntie Judith. Wana sa balilat tamot ti ragsak, no ti mismo nga inak ti kadwak. Sa bagay. Sige agpakada akon. Itaman pa ang masapa kang agawid. Apay, di mo kaya ti agsyat? Nauma ako ni ti kasjay. Agawid aklaangan. Sana bale, tadamot ni Uncle Norbert kan Auntie Judith amasang putaki jibalay. May sapay, ingkarit kan lola asarda nga akong ti panagininom ko. Amang ano kayat mo mati sumurot na agtambay pay lang jibalay mi? Mabalin ka di? Ang mga no agungat ni Lola? Apay ko mga agungat. Awan mo ti dakas ngar aramidan ta. Uray nakababain lata. Anya ko matipagbainam. Amo ni Lola asikati kanayon akadwak. Alakit din, mapantan. Sana bale, tagawid kan tumot lang nga dagos. Uray, maysa, wano, 2 nga oras mula ang ijay. Hapay nga tangaawan ni Lolo kan Auntie Judy. Ang mga no, dadalaang iti silid ni Lola. Judy, tanak ko. Apay nga min, nagpudnukan ken ni Bernadette. Mami, sa anak pa'y anak kasagana. Kasanong nagurang anak ni Bernadette. Diyak kaya pa mapasamag dayta. Aapaya kasi ti pagsarsaritaan da. Anya ti saan ko nga amo? Tinasayat. Sa anak at tagtagari. Tapno mangag ko ti saritaan da. Aglemengak ti tilikod tiri daw. Di ka kadimasyan kin ni Bernadette. Mano atawanan ang nagilimad tayo kan kuana. Panagkunak at panawanan tapno maamuan na tipudno. Mami, saan pa'y nga ita? Amangan mo makiwin naswas ni Norbert kanya. Numaamuan ng adan anak ko. Kanon to pa'y nga ibagam kan kuana tipudno, Judith.
Kaya't ko ang makita na saya at tilim ng inyo nga agina. Sakbay ti pupusay ko. Lola, Bernadette apok. Itay kakadipay dita. wan, Lola. Kat itay pa'y anangag ko ti saritaan nyo. Sapay ko mata di nakamkagura, Bernadette. Apay ang masapul nga agulbod kayo kanyak, Lola. Si bibiyag gayam ti pudno nga inak. Bernadette, anak ko. Sapay ko mata mapakawan na. Saan kayo ang mapakawan? Bernadette apok. Oh, Bernadette. Apay nga adda ka ditoy. Anyat napasamak. Rio. Anyat iparikot mo. Ibagam laeng. Nakasagana ak adumngag. Noon yaman dayta. Sana pudno pimusay ti inak. Ha? Kasano na ibagam ti kasta? Ni Auntie Judith ti pudno nga inak. Nga mapay ang masapul nga gilimad na kanyak. Diyak masungbatan ti kasta sa ludsud mo. Ang mamati ak. Nga dati rason ti amin. No apa ang nagilimod da kan ka. Kaya't ko ti uminom. Mabalin ka di arumorta. Ay unay kan. Anyat urasen. Apay. At subli ka manen iti kinaartek mo. Kaya't ko lang ang malipatan ti sakit tinagam ko. Ay na, friend. San nga arak ti solusyon? Ti kasayaatan nga aramidam. Kasaritam ti inam. Diyak kaya't ang makasarita na diya tao. Kalpasan ti naramid na. Nagpuskol matan ti rupa na. Kaya't mo man wano saan. Isulat ta ti inam. Kan saan anasaya at ti kastang ibagbagam. Numabalin na ko madiag pili ti ina. Ay, saan mo man nga ibagbaga ti kasta, Bernadette? Pagyamanam kit di Ta saan apud no apimusay ti inam. Saan akas kanyak? Talo at tawanan tinapalabas, sipod pimusay ti inak. Alan, friend, gumatang kan ti arak. Uray may salang abote. Ay, agtal na ka man, Bernadette. Saan ka di nga imbagam kanyak? Asar da nga mo, ti kinaartek mo. Oy, adaw mawawag kan ka. Asino nga taday ta? Nilulam. Sungbatam kit di. Ang mga nuna patag ti ibagana. Hello, Lola? Hello, Apok. Ayan mo ka din. Dua nga aldaw, saan ka nagawawid? Diyak pa'y kaya ti agawid, Lolo. Kan apay ada kayo ti mawag. Ayan ni Lola. Pag-aasim ko taagawid kan. Nakaro ti sakit ni Lulam. Kat sikat ibirbiro kan na. Ha? Anyat na pasamak ka ni Lola. Agawid ka Apok. Uwan, Lolo. Agrobata kon itamat laeng. Agyaman akno kasta. Bye, Lolo. Ni Lolok. Nakaro ka no ti sakit ni Lola. Isonas kan nga agawid ak, friend. Nilulam? Ay, isulagayam ti makapaawid kan ka. Madanagan ako na, friend. Ang mga noon yan tinapasamak kan kwa na. Malangarudan. Agsagana ka, ta itulod ka. Saanan, friend? Kabaulak ti agawid. Okay. Ang magananad ka, di mo liplipatan ti umawag intun makasangpet ka. Agyaman nakta nakaawid kan, Bernadette, anak ko. Saan ada kayo ti makagapo? No apay ang agawid ak. Lola, kumusta kayo? Ay, kimaro nga rod ti sakit ko, apo. Apay, saan kayo kadimanan ang nagtumari ti agasyo, Lola? Nagtumarak. Ang gagangay la siguro, tabumakit akon, apo. Agpaimbag kayon, Lola. Anya ti kaya tiyo akanan ta ilutok? Uray, anya. Kanagmat namin basta si kati agluto. Ay, wag kayam. Kasaritam ko matinam, apo. Lola, Sapay ko mapakawan mo. No anya man nagitinagkurangan na kan ka.
Saan ka di nga arapaap mo ang makita tinam? Itata nagsublin. Sapay ko matamaaklon mo. Nasaan ka pa'y anak kasagana amang pakawan? Ken mga klon kanya. Mawatan ka, anak ko. Amok ang nasakit para kan ka tinaramitak. Ngam sapay la ko ma. Tadumtang to ti panawan ang mapakawan kan maaklon na. Apay nga ita kayo laang ang nagpakita. Apo, saan ko maakas ti panagsasom iti inam? Saan na nasaya at ti kasta? Lola, Pagbababawiyak dagiti inaramid ko iti kalabas, anak ko. Sapay ko mata saan pa yan naladaw ti amin. amo ka din ni Uncle Norbert ti may papan kanyak. Wen, Bernadette, anak ko. Kat nakasagana ka mga klonten ka. Awan ti pagdanagan. Tay bilang kakaspudpud ng anak. No kayat mo. Sumurot ka kada kami ijay US. Ijay tayon nga agnaan. Diyak kaya ti mayadayo kada lolo kan lola. Apo, pagsaya atamat laeng no sumurot ka kadakwada. Kasano kayo laangan ka ni lolo? No awanak ditoy, lola. Di na kang panunutan ken ni lulom, apo. Ti masakbayam, ti pangpangrunam. Oh, Bernadette. Itay pa ang nakatakder ka dita. Ada ka di kayat mga ibaga. Mami, Inarakop na anak ko. sapay ko ma. Tama pa kawan na kadagiti madian na isawsawang ko. Napatag kayo kanyak, mami. Kadyak kayat amayadayo kayo manan. No kasta. Napakawan na kon, anak ko. Wan, mami. Ipatpatag kayo unay. Ada ko makayat ko akid dawan. Anya day ta, anak ko. Mabalin ka di adito'y tayo latan ngagnaad. Diyak kayat timapan ijay US. Umanugot kayo ko, mamami. Diyak kayat nga ibati da lolo kan lola dito'y. No day ta ti kayat mo. Iso ti matungpal, anak ko. Agyaman na, mami. Saan na nagsubli ti inak ijay US? Nagpatakderlaangan iti negosyo na dito'y Baguio. Nagkalay samet da Uncle Norbert ken ni Mami. Kalpasan ti tallo atawan, nagturpusak mat iti kursok a business administration. Napakawan kon ti inak ket ininot met nga immasideg tiriknak ken kuana. Awan ti aldaw asaan nga iparik na ti inak ti panangipateg na kanyak. Banag apagyamanak unay. Ita, makunak anasayaaten tilinnangen mi nga agina. Alakastan, katagyaman nakiting kay panangidrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Bernadette. Agyamanak pagayam Bernadette, iti daytoy apakasaritaam. Awan ti makunak, no di ti mangkablaaw ken ka, gapo tanasayaaten, tibiyag mo ita. Ala, ituloy yo ti agpinatag iti inam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Bernadette, manipod Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kanitimet direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, Joffer Basit. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga estasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan a Bernard at Tagala Union.
Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ay ayaten naklaunay ti girlfriend ko. Ngem no apay ang nagbaliw ti riknakken ko na. Ket jak ammo no i-break ko laengen wenno saan. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Bernard. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, atoy, Bernard. Agpalamiis tapay. Ngamin, kaslag parparikot kamat. At naparikot ko, Sindong. Jak maawatan ti riknak. Apay aya. Kasla kayat ko nga i-break ni Adora. Kasla nga minsan ko nga ayaten. Amirism anaimbag tirik nam ah. No talaga adi mo ay ayatan, di i-break mo. Tanarigat mo't nga agtultuloy kayo lata. No saan mo nga ay ayatan. Saan kayo matlaan naragsak no kasta? Sige. I-break ko langan. Aguray ka. Gapo ka di kan ni Melinda? Ha? Amok, kursunadam ni Melinda. Sa bali ti panagkitkitam kan kwa nakat. Uwan pare. Ni Melinda ti ay ayatek. Sige ah. No talaga adi mo na ayatan ni Adora. I-break mo nga roden. Tapno saan amang namnamakan ka? Apayanas kan adito'y parkit ipagsaritaan ta. May mayat ditoy. Anya ti bagam. Seryoso ka di ta? Uwan. Sige. Si dadaan na kadungan. Kasapulam ka di ti kwarta. Saan? No diket. Kayat ko nga ibaga. Ngag-break ta ko man. Anya. Ag-break tan. Gusto ka di dyan ang ako, Bernard. Uwan. Ag-break ta ko man. Iti anya aga po. Saan ka nga ayaten? Day tatipod no. Anya. Adda ka din sa bali apakarig naam iti ayan. Ibagam lang. Uwan. Adda. Iswa sorry, Adora. Ag-break tan. Kasta di ko na ti anak yun, Nana Lorna. Iswa nag-break kami. Ay, una yan da dya tao. Anya pala ti sa pulon na kan kaya. Ngamawan mabalin ko, Nana. Tadi na kun kayat. Dadan sa bali ang kayat na. Imayak la dito'y balayo. Takayat ko nga ibagasan kayo kung maamas-mas daw. Nasa anak to na sumarsarong karkada kayo. Tama ba inak mat nga umay pailang. Itin to break na ko ni Bernard. Naalabalasan ko. Bayab, nakasaritak to ni Bernard. Saan ko nga ipilit ti bagikan ko, Nana? Iso abay-bayan nyo latnan, iti kayat na. Kasta ti ko na ni Adora, Bernard. Kat kasta unay asang sangit na. No apay nga imay payla dito'y balay ah. Ay ayatan na kaunay ni Adora. Ngam in-break mo. Saan ko nga roden nga ay ayaten, nanang? Ngam sayang ni Adora. Nagsingpot abalasang. Napintas pa'y. Pasensyan ani Adora. Tatalaga adjakon kayat. Kaano ka nga'y ang mga asawa, Bernard? Bakit kan lakay kamain kaninanang mo? Kat kayat may kumamat ang makita ti agbalin nga apo may. Kat kasano ko maamang asawa. Kat in-break na motan ni Adora. Anya? Saan ko man ani Adora ti pagsasaritaan tayo? Nanang, tatang. No in-break mo ni Adora. Kaano ka nga ron nga'y ang mga asawa? Saan man aday tati ibagbagam lakay? Kat anya nga ron nga'y. Kaano tangay ang maadaan iti apaw? Sige, bayan nyo.
Agaramak iti sabali, tatang. Tapno sumardeng kayo man la sumanaon. Anya ti may pahi ko, Bernard. Rabi ingay may ka. Sarungkaran ka kuma. Agaramak kumakan ka. Siya? Agaram ka kanyak, Bernard? When? Isu ka di nga im-break mo tigayem ko? Tapno agaram ka kanyak? Idi pa lang agayatakan ka, Melinda. Kasano ana pasamak dayta? Adda ngamin boyfriend mo, idi. Isuan ni Adora ti inarem ko. Ngam idi na amok nag-break kayon iti boyfriend mo. Nagrusing manen ti panagayat ko ken ka. Saan mabalin ti kasta, Bernard? Anya ko matisa na mabalin. Kat si kangarod ti pakarik na ak iti ayat. Gapu taagayem kami kan ni Adora. Jakmat kayat aguraan nak tigayem ko. Iso mabalin ka di? Agaram ka iti sabali. Saan asyak? Sana deta tilapad. Napudno ti panagayat ko ken ka. Isu asori laangan ni Adora. Aklo na ka nagbidotak. Gaputa sa anak asigurado itiriknak. Idi inaram ko. Talaga abidot mo. Ita, pinaayat mo tigayem ko. Sa ita, isublat nak nga arman? Anya laangan ti makunana kanyak. Sigurado aguraan nak. Man nakaawat ni Adora. Isu amaawatan na ka. Naimbag ngagsapa, Adora. Apag isugayam arumar ka. Juan, inakon iti trabaho. Agsarita ta ko maapagbihit. Anya ka diti bagam. Agara makini Melinda. Gaputa iso ti ay ayatek. Kat pangasim ko ma. Tasaan mo aguraan. Apay ko maagumura. Agyamanak no kasta. O sige, inakon. Dinaktaktakan. Diyak kayat ti maladaw iti trabaho. Nakasarita ko ni Adora, Melinda. Kat si papalubos nga agaramakkan ka. Saan nakaaguraan? Ay, Bernard. Sapay ko mata maawatan nak. Nabayag kaming ngagpagayam ka ni Adora. Kat jak kayat madadael day ta pa nagpagayam mi, gapulakan ka. Magkita kalangan iti sabali nga ayatam. Ngam si kati talaga nga ay ayatek, Melinda. Nusong batan nak, ikalay sa ka dagos. Saan anala ka dayta? Anya akalay sa dagos? Kasta ti panagayat ko ken ka. Sorry. Ngam no ita, jak kayat nga umay nakarman. Kat no mabalin, maudin daytoy nga isasarong karmo kanyak. Anya? Juan, Bernard, agaram kalaangan iti sabali. Apay anak katugaw ka dito'y paraangan. Katkasla na unag ti pampanunuta, Bernard. Gaputa sana kayat ni Melinda nga armak, tatang. Apay, isula ayat ti balasan. Isu nga rod ti kayat ko. Isu nga imbreak ko ti gayem na ni Adora. Ta isu ti kayat ko. Iso siguro asan akayat ni Melinda nga arma. Gaputa gayem na ti imbreak mo. Wan nga rod tatang. Dayta ti makagapo. Sa bagay, isakit na ti gayem na. Gaputa gayem na kat ngaraw. Tatang, anya nga tati aramidak. Tapno sungbatan nak ni Melinda. No talaga anapudno ka kankwana, di saan ka maumang agaram kankwana. Uray di nakalat ta kayat, ingkalat ta arman. Tatang. Malaksid laeng, no talaga adi nakakayat. Tanuawan panagayat na kan ka, talaga apaayin na ka.
Sabong para kan ka, Adora. Ni, apit ito yung sabong. Kan aping imay ka. Kayat ko lang ti makikapiakan ka. Kayat ko amapunas ti guram kanyak. Gapo iti panang i-break ko kan ka. Anya? Pangasim ko mata di nakagura. Ngamin, uray agtuloy latta ti relasyon ta. No si kalaeng ti agay-ayat. Saan tamat lang nga naragsak? Sigurado akanayon tang agapa. Awan parikot kanyak, Bernard. Naaklon ko ti panang i-break mo kanyak. Ngam siyempre, nasa Iraq. Ta siyempre, inayat ka mat. Ngam ka po ta in-break na. Anya nga ti mabalin ko. Si kang amin ti rasasol ni Melinda. Iso adi na kayat asarong karak. Di na kayat amadadaal ti panagpagayam yo. Anya? Iso apang si Madora. Pakawanan na kuma. Ibagam kin ni Melinda. Nga okay lang ang kanyak nga iso tinang iso katam kanyak. Awan na sakit abakrang ko. Nalawag mo't siguro dayta nga imbagak, Bernard. Talaga ka di adi mo kayat nga arman ka, Melinda? Wen, imbagak matan ti rason. Nga uray na ko na ni Adora. Nga okay lang kan kuhanan no arman ka. Ha? Napanak nagpakpakaasi kan kuhana. Asaan nakakumaaguraan no arman ka. Uray pa'y kasta ti kunana. Angam anya langan ti kunaan dagiti tao. Akalpasan ni Adora? Ita, syakmat ti isublat mo? Sika talaga ti ayatek. No ita, jak kayat nga umay naksarong karan. Maudi kumanday to Bernard. Anya? Tano data tinaikari iti tunggal maysa. Agsabat tulat ta, tidalan ta. Anya mat day ta aparikot mo, pare. Kasla nakadagdagsan. Wen, kasanuay, no adda makauna iti ayat ni Melinda. Kat anya nga ron ngay. Sana, ay ayatak ni Melinda. Kat iso ti kayat ko nga ikalaysa. Awan mabalin mo, no di na kayat nga armam. Sikaman ti ibaon ko pare. Anya, apay. Kasarita man iti husto. Tatalaga nga iso ti ay ayatak. Apay pay laeng. Pankam no adda nga tamot panagayat na kanyak. Ay saan No day ta abanag. Nasaysaya at no si kaamis mo ti makangag. Ala na pare. Ingka pangkan. No ay ayatan nakmatlaang ni Melinda wano saan. Ay, saan ko nakmat? Si Katimapan, di nakibaon. Addaak manen Melinda. Idarirag ko manen ti panagayat ko ken ka. Saan ka matgayam ama kaawawat anya? Dagulit ka talaga? Gaputa ay ayatan ka. Imbagak lang arudan asardengan nakon. Sana mabalin. Jak mauma amang ibagbaga nga ayatan ka. Pues, tapno sardengan nakon, nasaysaya aten no paayan ka. Anya? Saan ka nga ay ayatan? Ngamin, jak kayat tikas kan ka lalaki. Day tamat la terason no apay nga in-break ko ti sigod a boyfriend ko. Gaputan na laing amang pasakit. Saan kan to asaktan, Melinda? Sorry, Bernard. Gaputa paayan ka. Saan ka nga ay ayatan? Kat, apay nga ipilit mo ti bagim kan ni Melinda. No di nakamatgayam kayat. No apay ngamin nga in-break mo ni Adora kat nagsingpot a balasang. Ni Melinda nga rod ti kayat ko. Ngam saan nakaakayat. Hay, Bernard. Nasken ngamin nga agbalin ka anapod no iti bagim. No saan mo nga ay ayatan, saan mo nga arman. Nanang,
Kasta ti naramid mo ka ni Adora. Saan mo gayam nga ay ayatan? Ngam inaram mo. Katimade, sinungbatan adagos ni Adora. Kat siyempre, agayat nga rod iti anak ta. Hay, sayang ni Adora. Sapay magustuak kumamanugang. Ngamen, nagsaya at kanyak. Agkin naawatan kami launay. Anya nga rod itati Aramida, Bernard. Subliam ka din ni Adora. Saan tatang? Ngamin. Talagaan ni Melinda ti kayat ko. Taure subliam ni Adora. Imposible akayatan na kantupay. No siyak mo ti balasang. Diyak kaya ti kasta abaro. Sindong, kuyugan nakman amapan iti balay da Melinda. Kayat ko atulungan na ngagaram kan kwa na. Barang sungbatan nak. Sige. Kaano ta amapan? Inton rabiin. Sagutam ngamin Igatangam iti rosas kan tsokolate. Wen, addan. Ala, urain ka ije balay inton rabii Tamapan ta ije balay da Melinda. Uray ikandak pa iti rosas kan chocolates, Bernard. Saan latang agbaliw ti pangedeng ko? Saan ka akayat, Bernard? Binastad kan, saan ka di? Ngam apay ang nagsubli ka manan. Kanadapay kadwam nga imay. Nalaos ti panagayat ni Bernard ken ka, Melinda. Sikatipod no ngay ayatan na. Sindong, uray tulungan pa'y nga agaram kanyak. May salata ti pangedeng ko. Saan ko akayat ni Bernard? Saan ko nga ay ayatan? Apay ngay. Natarmot ni Bernard. Saan ko nga rod nga ay ayatan? Nagsakit matan, Melinda. Kasta? Nasakit ka di talaga, Bernard? Nasakit ka ti mapaay. Kasta materik na ni Adora, idi-break mo. Anya? Iso ano maminsan nga agarim ka? Penkam anaimbag terik nam iti may sa ababai. Sakbay nga armam. Melinda. Katimakunak. Saan kayon nga agsubsubli dito Ulitak manan nga ibaga Kat sika ti pangibaga aksindong. Taamangan no saan amaawatan to'y kaduham. Saan kayo kuman nga agsubsubli dito'y balay? Gapo taawan panagayat ko kan ni Bernard. Nalawag ka di? Sendong? Melinda. Ala, Intan. Agawitan, Bernard. Nangagmumatin ako na ni Melinda. Saan na ka nga ayatan? Nasakit launay ti mapaay Mr. Lonely. Ngam aging ga ita, agayatak latta ni Melinda. Ngam saan akon ang nagsublipay. Gapo tapinaay nak. Kayat ko latta ti agaram kini Melinda, ngam mabain akon. Alakastan ket agyaman nak. Tuy pagayam mo, Bernard. Bernard pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Ala, saan kalata maawanan iti namnama, no talagaan ni Melinda ti ay ayatem. Ti maisingasing ko kat ipakitam kan kuana at talaga nga ay ayatem. Babaan iti panaggagat mo ngagtrabaho, kan pakitaam iti nasaya at nga ugali. Ipakitam kan kuana anapataglataken ka, nga oray binasted na ka. No makita na adakkel tinagbaliwam, siguro addan to gundaway asong batan na ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Bernard at taga La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely, Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Berta. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagsurat akmet iti dayto a programa yo. Takayat kumatapay drama ti pakasaritaan ti kakaiso ng anak ko a babae. Nga iso ita ti pagladlading ita. Ilingad da kumalangan itinagan a Berta at agabingget. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni pagam a Berta. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kamaudyanan na anak, at damot laangin na sa pulan ta mabalin mo apagyanan dito syudad. Agadal ka na imbag, ha? Wala nang. Tinasayaat. Mangkita ta iti kadwam nga agyan ditoy. Iti kasta, adda kad kadwam. Kan adda kabingay mo iti abang. Sana nanang. Mas kay kayat ko tiyag may saak nga agyan iti silid nga abang. Anya? Lumabanin. Diyak kayat ti adda kadwak ditoy. Kan may sa. Diyak to maikonsentrate ti agadal no adda sa bali pa'y akadwak ditoy. Ala. No day tati kayat mo anak ko. Sige nga rod. Agyaman nak nanang. Sapay nagngina ti abang mo dito iti makabulan. Ang sana bale, ikarkarigatan mi abayatan. Tinaskan, igaud mo ti panagadal mo, ha? Kasano, adda nabirukan nyo apagyanan ni Maylin, bakit? Adda, lakay. Medyo nangina ti abang ijay. Ngam ti pagsayaatan na, adu ti danom, taasidag ngamin iti ubog. Kan saan matunay nga adayo iti pagadalan. Manumot nga iti makabulan nga abang na ijay. 3,000. Anya, ay nagnginamat Uray kumano at dakadwa na kabingay na iti abang. Imbagak nga rod amang kita kami kumaiti kadwa na nga agyan. Ngam di namot kayat. Kay kayat na kanot agmay maysa. Ay anya matain. Dinalagat panunutan ti magastos a kwarta. Ala, bayamon, lakay. Tinaskan kat makaadal ti anak ta. Sapay ko mga rod Tasay sayaaten na ti panagadal na. Naimbag kawan pa'y tao dito ubod. Aglaba akit din. At minalpas na dagos. Ang mga na dapat ito may aglaba dito eh. Hi, miss! Ha? Sino nga taday ta lalaki? Eh, natayag mo. Nataar. Mistison sakit din. Aglabag man mo titibado, ading? Wen gayam? Sika ka di ka barbaro nga gababang ditayan da Mrs. Veloso? Wen manong? Mabalin ka diti makimamugan ka, ading? Mabalin mat manong. Siyak ni Robert. Kaabay laang tibalay nga pag-abangam tibalay ni ading. Ha? At dagayang mabalin nyo iti biyag. Ngam apay anak ko nam adi ka agad-adal. Saan ang agad-adal, Maylin? Tultulungak ni Papa ngagtrabaho di shop mi. Ay? At dala nga rodan ti mabalin nyo iti biyag. Di mo pa'y kayat ti agadal. Sa anak nga rod niya interesado iti dayta, ading. Kayat ko, agtrabaho aklangan tapno isupay ti kwartamat kita. Sa bagay, adakan ka dayta, manong. Maylin, mabalin ka dito o may pumasyarkan ka, di dagos mo? Ni, taapay mat.
Basta, kaya't ka pa siya rin inton malem. Inton Domingo. No, adalaki di pa nakaikarikan ka, ading. Adakan ka. Saan ka aparitan? Basta laki din na saya at ipanggap mo. Agyaman ha. May katluitan alawas ni Maylin ijay syudad. Ngam di pa ila nagaw-awid. Makumikom siguro iti panagadal na, lakay. Sana bale, tamay samot akaban abagas ti ginatang ko. Kanado ti abastuna. Apay, agapot a kumpleto ti abastuna. Dinan malagip pa ti agawid. Bayam kadilat ta ti anak talakay. Ay, may kawak ngamin bakit. Kan madanagan nak iti anak ta. Amumat ngagmay sa babae ni Maylin nga anak ta. Maala, bayam. Tano di pa'y laagawid kalpasan ti doa bulan. Mapanak iti balay apagababangan na. Kasayatan mo't lang nga mapan mo bisbisitahin ti anak ta, bakit? Tamangan nuan niya kitar aramidan na ni Jay. At damot kit diniinsan ko alos siya, nga agababang matlaang iti may kaduakad sa aran ti balay apagigyanan na. Di mo masigurado ang mabantayan ni insan mo alusya ti anak ta. Ngamin, sabali ti silid apagigyanan na. Sabali mo't iti anak ta. Imayak manan, Maylin. Sapay ko mata sa anak ang makasingakin ka. Saan? Malam ti Sabado ita. Nawaya pa inton bigat para iti panagistadik. Anya nga minti ibaga manong Robert? Ada ko may pudnukan ka, Maylin. Anya dayta? Sige, ibagam. Ay ayatan ka. Idi pala damo ang makita ka. Anya? Mabit lang, ha? Ilukat ko kay tiri daw. Nanang, da kayo matgayam. Sino ti kadwang Maylin? Diyak kayat nga agaw-awat ka iti lalaki abisitam dito. Ha? Maylin, sige. Agawid akpay. Mabit lang, baro. Pasensya kan. Diyak ngamin kayat amasinga ti panagadal ti anak ko. Ha? Maawatan kayo matkit di, Nana. Anya kayo matinanang? Nakababain ti inaramid yo. Saan kumamot akas di ti insawang yung ni Manong Robert? Taapay. Nagkuna ngamin nga umay nakadandanunan dito eh. Amom, nagalas ti panagkitak kada kayo itay. Dudua kayo laeng dito eh. Nasaya at atao ni Manong Robert. Robert gayam tinaganday jay. Inton maminsan, pangaasim ko maanak ko. Saan kan nga umawawat iti bisitam? Nang runa no lalaki. Wala na. Imay ka dito'y tapno agadal. Saan kat nga agpaaram? Naladaw ka manan itasim mangpat, iho. Papa? Napan ka manan ijibalay da Mrs. Veloso niya. Dakas ka din o makarik na akmat iti panagayat iti may sa balasang, Papa? Kunakket anapan ka manan iti ayanday di Amaylin. Robert, agtanang ka kuma. Nakababayin ka ni Mrs. Veloso. Kanayon ka mo tanamapmapan iti ayan ti border na abalasang. Man ano kumangay, Papa? Kayat kumat ni Maylin. Manyan tulangan ti kunanda. Nang runa tinaganak ni Maylin. Amangan no kunaanda asing-singa ti panagadal na. Papa. Panunutam ti imbaga. Kababayin ti aramidan. Isugag tanang ka kumamat. Sardeng ang pailang ni Maylin. Ulitak Manong Robert. Pasensya ka lako man iti inak. Di kagdanag. Maawatak ti ina, Maylin. Agyaman no kasta. Maylin, kayat ko amamuan ita. No, anya ti makunami ti magbagakan ka. Ha? Pangasim ko matasumbatan na kon. Di na kumamat parigatin pa'y. Ikarim ko mga rod.
Nga awan ti pangibagbagaam, asong batak ti ayat mo. Ha? No kasta? Ay ayatan nakmat, Maylin. Oh, agyaman nak. Mabait lang, Robert, ha? Adag tuk-tuk-tuk. Ha? Amang ano ni mananang mo dayta, Maylin? Anya taramidat? Masigurado ka saan aninanam dayta. Mabait lang, ilukat ko tiri daw. Agtugaw ka lang dita. Oh, kumusta kan, Maylin? Ha? Mabalin ka dito umay makiturugkan ka dito'y dagos mo. Ha? Auntie, ikwa. Adagayam kaduam dito'y Maylin. Asino ka di? Ikwa, auntie. Iso ni Robert. Kaayan-ayat ko. Anya. Pasensya kan, insan. Ngambasapul nga ibagakan ka, tinadoktalak, maipapan iti anak yo. Anya dayta, insan. At dalalaki amapmapan iti ayan ni Maylin. Nobyo na ka no? Anya. Dayta ti agpahiso, insan. Katidakas na, kanayon amapan iti dagos ni Maylin. Anya. Dayta timadi kata kayo. Tamamati kayo laad dagos. Kasano ajak patyan? Kat mismo ani antim alos siya tinang ibaga kanya. Nga da kanon kaayan ayat mo. Saan na pud no dayta? Maiturad nakpayan abukawan ita, Maylin. Ha? Basal yung matlaang no apay nanang. Ha? Panawan kayo man lang. Surot. Anyan ti anak ko. Kumusta ti anak ta, bakit? Kumusta ti panagadal na? Nasaya at mahatlakay. Iso na lang ta... Tanya? Kwa. Madagsananak ngaminan. Medyo dakkelan ti kwarta na busbus ta para iti panagadal ti anak ta. Talaga kasta. Nasken mo nga ginot ta. Sana bale. At damot ni Maylin iti may katlo atukad ti kolehiyo. May sapay atawad, agturpuston. Uwan nga rod lakay. Ngam na ko na kanyak nga ado kano ti paggastusan da ita iti pagadalan da. Ano kasta nga rod? Di ilakotan dyan nuwang ta, bakit? Sayang met no sana makaturpos ti anak ta. Gapulang tawan kwarta, gastusan na. Sige, lakay. Ilakot ang arudan di kakaiso na anuang ta. Tati paglakwan ta, iso ti itad ko kin ni Maylin. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Maylin. Apay ka di, auntie. Kaslang amin lumoklok magka. Saan mat Tila madmadlaw yo. Ay, agpudno ka kuma, Maylin. Ha? Karbengak ti makibiyang. Gapo ta imbaga ni nanang mo asyak ti mangkita ken kaditoy. Kwa auntie. Masikugak. Oh. Ni Robert ti ama. Kunakon kat. Mano abulan na daytan. 3 abulan ti sikug ko, auntie. Anya, kat, ammo ka di dananang kantatang mo amasikog ka? Saan pa? Ngamin, mabuta nga ka mangipudno kadakwada, iti kasasaan ko ita. Kasano nga rod itan? Kasanon ti panagadal mo? Saan ako nasumsumrag, auntie? Tulungan da ko, ma. Da kayo la kumanti mangibaga kaninanang ko, iti kasasaan ko. Anya ka diti ibagam kanyak, insan. Ibagam ano, anya dayta. Ni Maylin nga anak yo. 3 abulan ti sikog na. Insan Berta! Insan! Diyos ko! Tulungan ba kami?
Nasaya at tanagawit kayon, Maylin. Oh, sinayang mo ti gastos mi iti panagadal mo. Tatang, pakawanin da ko ma. Anya pa'y kuma, no di kasta. Ninamnama milakit din iti inam, ang makaturpos ka iti kolehiyo. Tagayam, nagpasikog ka. Pakawanin da, tatang. May kami, takayat miti makisarita kada kayo. May papan kadagiti anak tayo. Masikugan ti anak mi, kabsat. Isuakid dawan mi, ngay takder ko man ni Robert. No may papan iti dayta, kabsat. Awan ti parikot kada kami. Mala, pagsasaritaan tayo nga rod itan ti panagkalay sa dagiti ubding, abalayan. Awanan lakay. Napaaytay ti arapam ta para iti kakaiso ng anak ta. Napaayta namin pinsan. Kanya ngay nga rod. Pasan ti amin, bakit? Dahil tamot ti kinayat ti anak ta. Di na pinanunot ti masakbayan na. Di na pinanunot na gitirigrigat ta amang papaadal kan kuana. Sana bale. Tinapatag. Itakder tinakasikog kan kuana. When Mr. Lonely. Ninamnama mi ti asawak ang makapagturpos ti anak mi. Ngam napaay kami. Tasaan matgama matungpal ti arapaap mi. Ita, addan talo nga apo mi. Ket isudan ti liwliwami. Agyaman nakiting kay panang idrama, dito kapadasak. To'y pagayam mo, Berta. Agyaman kami met, pagayam a Berta, iting ka panang ipatulod, dito'y pakasaritaam. Nasakit para kadagiti naganak, amapaay da iti arapaap da, para kadagiti anak da. Ang aman niya ngay nga rod, at daditan, napasama ken. Ket dito apakasaritaam, ket agpaay palagip, kadagiti anak nga agad-adal. Nga igad da kumati panagadal da, taawan ti kastay adda-adal na. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagam Berta ti probinsya ti Benguet. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti madireksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician, Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang karabay na imbag nga oras kada kayo amin.